Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda mu gihe kwagezwa nanjye Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda ahenshi mu gihugu mu masaha ya mu gitondo haranzwe n'ibicu byari byiganje. Mu masaha rero y'igicamunsi haguye imvura yumvikanagamo inkuba cyane cyane mu bice by'intara y'uburengerazuba ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Iburasirazuba. Ahandi mu gihugu hagaragaye ibicu byagiye binyurana n'izuba. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga ukaba uteganyijwe kugira umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 9 ku isegonda. Mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo tariki 14 hateganyijwe ibihe by'imvura mu ntara y'Iburengerazuba mu turere twa Rusizi, Nyamasheke ndetse na Karongi. Imvura kandi ikaba iteganyijwe mu bice by'amajyepfo mu turere twa Nyamagabe na Nyaruguru, aho ni igice cyegereye ishyamba rya Nyungwe. Ahandi hasigaye rero hakaba hateganyijwe ibicu bizagenda binyurana n'izuba nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Naho ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe muri ayo masaha byo biri hagati ya °C 12 ndetse na °C 18. Ahateganyijwe gukonja kurusha ahandi akaba ari mu karere ka Nyabihu, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 12. Ahandi hasigaye rero hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 13 ndetse na °C 17. Mu masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura ndetse imvura iteganyijwe mu bice byinshi by'igihugu cyacu kandi ikaba iteganyijwe kumvikanamo inkuba. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha y'igicamunsi byo biri hagati ya °C 23 ndetse na °C 29. Ahateganyijwe rero gushyuha kurusha ahandi ni mu bice byo mu mujyi wa Kigali, ariho hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 29. Reka dukomoze rero ku minsi iri imbere kuva ku itariki 15 kugera ku itariki ya 18. Tariki 15 hateganyijwe ibihe by'imvura mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse yumvikanamo inkuba cyane cyane mu masaha y'igicamunsi ndetse n'ay'umugoroba. Ariko tariki 16 imvura iteganyijwe cyane cyane mu bice byo mu burengerazuba. Tariki 17 ndetse na tariki 18 biteganyijwe ko imvura izagabanuka mu bice byinshi by'igihugu. Ku munsi w'ejo izuba rikaba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 12:02 za mu gitondo rikarenga saa 12:17 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifuje kugira ijoro ryiza.